na Felix ena okase ni sama okenya ne se eye Dormaahene His Excellency Nana Addo Akufo-Addo why ode adenti na we to wani e de esi eye His Excellency Nana Addo Akufo-Addo ne ho na enema waya ma wi na wani nso esan se waje eye omanpani dada John Dramani Mahama atale wani ase ena opese wo ye campaign e de ema no na oba 2024 se ne be ya ubenya cars na wadem na waya katesem se aha woni wo sika ni nya na wope na emom eniama His Excellency Nana Addo Akufo-Addo ba waba ya e de amadoma ena ne ho keka ho titrupa ni sunyane airport His Excellency Nana Addo Akufo-Addo ena NPP amayoku omo no aba abe complete NDC for opomo asempom asa won ba he omo antumi ayehwe na emom Nana Addo ena wabe complete e de amaw the NPP ye na wani nso sisi Nana Addo onye woden na adofo ne etia Felix ede ensem we na etudwa na se o kensem we ede ache Dormaahene no ansa na mebo ama no yenje ensem no emu enchiremu kakra na nsenya ena eye America Vice President Kamala edinani echirem ewo Ghana hanom na abro bedu Ghana hanom no oni ne kun ena ebai na ne nsem bia ode etudwa ewo abra omo ebuodwa na omo eje ensem anase ni enti a oba Ghana hanom no ode ensem bi etudwa na se oka asem bi efa right ho human rights ena efa hakosi ha na no ena obisa eye His Excellency Nana Addo Akufo-Addo efa eye LGBTQ+ ena ho keka ho no sa LGBTQ+ no eye human rights ho ensem omo eye no ese omo nso enyomo fa ho de se de be ya society no enhame omo na eye Kamala ebisa asase me His Excellency Nana Addo Akufo-Addo ansheda aman reply say yepe anase yempe nemom de His Excellency Nana Addo Akufo-Addo ekan ne say eyade a omo a pass bill no ewo Parliament House omo ba ye ho discussion no mo ahwe ba bia emekwa kosi ansa na Ghana fo ka say Nana Addo sisi ensama working ansa ya ode ma Kamale yehusuo obaje atum ana unji ntum aka say da bi Ghana de yen culture no enchre ye santi nya de be ye ne de anasa ochina obaje atum se ka say an ya de atum ya ate wa won ka say da bi unso won ka say an na che say His Excellency Nana Addo Akufo-Addo adwumani abawtirim munya ya nkasa trumu na lesbianism anka obaje atum ene Ghana fo kasa ho na de ade a na no ena Dormaahene ede ne comment aba afa eyesensem ho na ne sema okenya ne se eya 2024 abato na eba beto no flag bearer bia se wo ye NPP ana wo se wo ye NDC uwinia se wo ka kire yen wadwen efa eye sa LGBTQ+ na de ade ho se wo ka kire se wo foa so ana se wo foa so anya sa aba na ya de beto ma wonde ana se ochina na emome no afenso NPP amayoku no emu MPs emu ministers ene emu vice president do obewini abato abano say NPP no obewini 2024 na so omu win no mo ba na omba yo mo adwen so omo ege eyesa musudi atuma ene Dormaahene etrese bi o biara oba betu se nipa ko no afia konwa so na sense mi Dormaahene ede etuwe adofo yentie ensem na okan no kakra Puntujuma Dormaahene Akufo-Addo is busy developing Dorma. He doesn't have time to accept gay marriage. In this agenda, no, sanko berebio. Na se we ye judge, na we ye judge, papa. Embra na we hwe mu a we de bu nkrofo no. E kire o se gay, ye ngin tumu wo Ghana. Ene ye beji atumu a enye president na ejitum. Dormaahene se wutia, se ye beji gay atumu wo Ghana. Enye president na beji atumiti yuweni fira Akufo-Addo so na weni be fira ohempowe yuweni efira Akufo-Addo so na weni ebe fira oyenyame ani se ne papa ya oyema Dormaaman schools a webe bie akwan a wayeye infrastructure so de aba Dormaaho ni na se wo si wonhu ye na wo nda na se a yuweni fefiri no so
campaign mama hama to VAT amama what them, that is all you look for. Riches and fame, people should know say what's over. People should know say what's over. Na sebe or him pon ka asemwa ebo man. Or him pon wo no o kasa e domutie. O ka asemwa ebo man. O si where the judge pain. We a judge. And yes I will say where the judge pain. Obi a where the judge pain there. I expect you to know the laws and the constitution. In this all catch me say Ekufuo Addo kwaji gay atomo nana adabraka because say no one ya mo bia wo say bayi abetena wo mu Dormaahene say one ya nipa bebre na be wo say wo dere sorry awa yo techire ma butu kasa de so bi a wano ma yi say be koko kura baako kasa rough anu nsuo chaka basa oya hene but you are not thinking like a king. Oya hene but you are not behaving like a king because a king does not speak things that bring chaos to a country. But for you think it's a political gimmick. Now when you kurase for social media bloggers bisu jina ho. Na last park of intelligence I say or no support Dormaahene or person to kwesi asantefo ne Dormaafuo ntem. Do you know the Ashanti Kingdom? If I'm not afraid to say, after another region, that is the biggest region in Ghana. Esuchen bono, utie, asante suchen bono. Inti se Dormaafuo sorry so many asantefo obekwa. Oje nsa asantefo ebetina sepa. Eya boma ya njini o. Ghana fo, boma ya njini na sampenifo we no, oma nyo musika ewi o. Dormaahene na wo sorry obebutu ne techere ma de kankwasi asem de shankrofo kutupa no. Wenye ne sika ewie. What way wajenda no wajenda odibe woni ayena de asa he has nothing good to offer. That Dormaahene has nothing to offer because look at me research. I want to see how many towns that covers the whole Dormaa traditional area no this no. E pese me hu ekura here ewo ho. Nama compare kura here was antimemu. Nama she says I'm pasa abasa and Dormaafuo so many asantefo beko a omu betumi omo ananso omo kuku omo ahye omo ase. Just for political talk and stupidity, this king is willing to put the lives of his own kinsmen in danger. Ono ane Dormaafuo no or ye willing say or do omo kra betu danger. May start me bisa question be say Oko Northwa, ye wa asantefo omo swai otumfo omo free north. Okobo ayi kan say Togo. Ye wa enkrofo e free Togo ton. Eba be so asante hene. Sa asante hene e swaya. Utie, okon knanya. Ye wo obi o represent asante hene asanteman won knan. Nknan fo ankasa po asase so. Woko Eastern regional, ye wo nkrofo a wo mo da so swai de motumfo. Uko Volta regional, ye won crofo e swai de motum fo say ba ne say ye kontopa san crofo ni na beka asanteman ho ma ne ya Ashanti Kingdom. Ya mama ma yan ko kan kwase antokwa just because me ye bunu ni ntino say me so mu sa say me support me dey. Yes, support your own but support it when it makes sense. Wo yo ho ba me pia